Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungub pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, potal nandeng anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form.
Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkumpleto ang pong updated a detalye. Din kaya katamong set number, pakapaskil laking lalam da rin kaya katamong luklukan. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki, paraking kapasalamatan da po di Reverend Father Marvin P. Dizon, paraking kadwa ng banwang anibersaryo anting presbitero. Antimurin king karelang anibersaryo ning pangapari dari Father Jason Miranda, Father Aljim Tuazon, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Alan and Lutan Hueco wedding anniversary, Jessica Marie C. Banag birthday blessing, para king kapito ng Aldo Novena ning Holy Face of Jesus, Crusaders of Holy Face of Jesus. Para king pisikal lang pong spiritual pami pasalamat ng Apong Pio and imang auring between and family. Para king kapaldanan pami kakatawan ang pong espiritual ng Carlos Galvan, Ansi Javier, Arnel Pinlac, Rosini David, April Catalina, Sofia Malyari, paraging kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Olivia and Jennifer Balatbat and families, Arnold and Fel Vitug and family, Henry and Dr. Gemma Lingueco and family, DP and John Abrar, Francia Manialak, Ocampo and Aguilera family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Seaman Daniel Christian Hart,
Rogel Macapagal and family, and people in Margot, especially those that have lost their homes, Christina Rium, Sel Puno, Pati Golyer, Dizon, Pangilinan, Swing, and Navarro family. Paraking malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena, OCD, Dr. Annabel Yoswico, Herminia Reyes, Junel Lingad, Ashley Maria Kalingo Boyle, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Edgardo Santos, Araceli Marimla, paraking ligtas ng pamaglakbe ng Marilyn Carillo, paraking matagumpen ng Operasyon Liwayway Maramag. Kanakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na rin Bishop Oscar Cruz, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Teresita Wilkerson, Johnny Oy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bonkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Feliciana, Simeon, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Sonia Umandal, Eli Paz Meneses, Valiente Marcelo, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Felipe Buan Jr., Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Misael Presas, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Soul nearest the gates of heaven, Rafael Miranda, Isabel Luciano, Jaime Rodolfo, Luciano Biag III, Julieta Aizon, Alejandro Aizon, Oliver Andrada, Andres Malonzo, Frances Angela Salas, Adelaida Javier, Emmanuel Edralin, Flora Sun, Francisco Sun, Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Juanito Pangilinan, Rosario Pangilinan, Domingo Sison, Ramon Felix, Romeo Felix, Adelaido Miranda, Avelina Tuazon, Benigno Kiambao, Nieves Cabral, Eufemia Timbol, Esther Ibanez, Pancracia Bonachita, Alfredo Bundalian, Ana Bundalian, Inocencio Bundalian, Castulo Cabili Sr., Lualhati Cabili, Ed Garbanzos, Bob Garcia, Imelda Lagman de la Peña, Edna Pangilinan, Elmo de la Peña, Oscar Praza, Angelita de Leon, Annie Ragindin, Noel R. Ponzalan, Jocelyn Nario de Guzman, pangaditala din sa blang kaladwa lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Marvin P. Dizon. Purihin
sala, ginawa niya tayong sanglipin, naglilingkod Diyos Ama, bilang mga saserdote. Purihin at ipagdangal si Jesus na po ang mahal, na sa atin ay umirang upang kanay paglingkuran. Sa hanay ng kaparian, anak ng tao'y dumating, paglilingkod ang siyang layunin, hindi para mangalipin, kundi upang maihain ang kanyang buhay sa atin. Purihin at ipagdangal si Jesus na po ang mahal, na sa atin ay umirang upang kanay paglingkuran. Sa hanay ng kaparian, purihin at ipagdangal si Jesus na po ang mahal, na sa atin ay umirang upang kanay paglingkuran. Sa hanay ng kaparian. Mititipon tamo, king lagyo ng igpa, ampuan ng anak, ampuan ng banal espiritu, Amen. ing kapayapaan ng Ginoo, mantabe sana kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Kaniting banal na misa, abayin niyo ko po kabang pasalamat king apong Ginoo, king regalo ning pamagpari mi pagkalam kanako. Kapatad batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misa, si Shantala pamo din kaya katamong pamikasala at manyawad kapatawaran king apong Ginoo. Magkumpisal po, king Diyos, amayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano, tapat, at may liwang kakulangan. Ulinitin panigapuko kung Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos, aginutam. ing Diyos, lubos mayupaya, pakadalwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen. Pakaluluan mo kami, Kristo, pakaluluan mo kami.
yato kapayapaan karing taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, harining banwa, mayupayang Diyos atikpa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka, pupurian da ka, paulining kekang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginoong Jesucristo, bugtong ng anak lingit pa. Ginong Diyos, Cordero ng Diyos, ikang milalakong kasalanan niyato. Pakaluluan mo kami, ikang makaluglok, wanaling ipa. Tanggapan mo yung panalangin mi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Huling ikang bukuding banal, ikang bukuding emo, ikang bukod kakatas-katasan, Jesucristo. Kaaguming Espiritu, panaging ligaya ng Diyos Ipa. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Manalangin tamo. O banalay pa, king banal na kaburyan mo, at king sarili kong merito, pinili mo ko ban makisan metong, king alanganggang pangapari ning Kristo mo, at para king kasuywan king banal na kapulungan mo. Maging masigasig, dapat mamuna ko sanang talapanaral ning maya pabalita, at tapat akatiwala ring misteryo mo. Itiyaduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, king kami atong aning banal na espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasa king libro ng Propeta Jeremias. Ing amana ning Ginoo, miras ka na ako, sasabing antikeni. Bayura ka pa, inubog king atyanan ni mamo, baluran ako. At bayo ka pa, misapwak, kinonsagraran ako. Tilduan da kang maging propeta, karing bansa. Na kung sinabi, o Diyos aginuko, ala ko pang balong sabyan, tutuko pang anak pa mo. Dapot ingino, nanang may kibat. Mo sasabyan inganak ka pa mo, munta ka ngeni karing taong yuyutos kong puntalan mo,
at ipasyag mo ing nanumang yuyutos kong sabihan mo. Eka pa'y takot ka rela, uling kayang tabi mo ko, bara kang ipagluwalo. Ing Ginoo, yaing magsalita. Kay ba't nanita, ing Ginoo'y natsyat ning gamat na, at tigkila ni ngasbuk ko, at nga nang sinabi ka na ko. O yan, bibili ko la ringamano kingasbuk mo. Kingaldoy ti, dirinanda kang upaya, karing bansa, at karing kayarian, bang mamutpot at mandagsa, ban manyintang at manlipol, ban manalakad at mananam. Inya, magsadya kang gunyat, talakad ka, at sabihan mo karela, ing sablang inutos ko keka. Eka manigalgal kingarapan da, nungali, ako mismo ing pagalgal keka kingakakit da. Ako naman, kingaldoy ti, Jeremias, gawan da kang anting syudad, akimbilan kuta, metong waring asyas a bakal, metong a pader a bronze, king pamakiyarap mo, kaniting meto bansa. Karing ari ning Huda, karing opesyalis na, karing pari na, at karing memalen na. Lumaban lang ang keka, dapat era kadaidigan, uling kayabe mo ko, bara kang ipagluwalo. Ing Ginoo, yaing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Idawon niyo ing kapasalamatan king Ginoo na ning meto sikluban, alang kapara ing kayang kayapan, ing lugod na alang kapupusan. Idawon niyo ing kapasalamatan King Ginoo na ning meto sikluban, alang kapara ing kayang kayapan, ing lugod na alang kapupusan. Inya nga tiyuko king kalipitan, ing Ginoo ing bukod kong awsan, belik dana ko ampong pekibatan, linigtas na ko, king kanakong kabilyan. Idawon niyo ing kapasalamatan King Ginoo na ning meto sikluban, alang kapara ing kayang kayapan, ing lugod na alang kapupusan. Nung ing Ginoo, yang at siping ko, kapilan man tumakot aliko, ing kasawpan na kanako pagkalog, ing pagkatiwalan ko, yamupin kabud. Idawon niyo ing kapasalamatan King Ginoo na ning meto sikluban, alang kapara ing kayang kayapan, ing lugod na alang kapupusan. Ing sikan ko at tepangan, king ginulamongan manibatan, ing kanakong biye pati kaligtasan, ing ginuya mo, ing makibiyengan. Idawon niyo ing kapasalamatan King Ginoo na ning meto sikluban, alang kapara ing kayang kayapan, ing lugod na alang kapupusan. Ingaldoy ti tetagnening Ginoo, sukat tang tumula at magsaya, ing sablang bage akeyang depatan, makapagmulala at misna king legwan. Idawon niyo ing kapasalamatan King Ginoo na ning meto sikluban, alang kapara ing kayang kayapan, ing lugod na alang kapupusan. Pamamas ang ibat, king sulat karing Hebreyo. Inya sukat tamopin kalawat matibe, king kasalpantayanan apapasyag tamo. Uling kang Jesus ay anak ning Diyos, atin tamong metong amawulang matas apari, amiraras ang gaking kabud arapan ning Diyos. Ing matas apari tamo, eya metong aebyasang makisan metong apanandaman, tungkol karing kainan tamo. Bagkus, kaya atin tamong matas aparing dinalan tukso, king sablang paralan akalupa ning daralanan tamo. Dapot eya mi kasala. Ulinita,
kambening matibe kapanaligan, sukat tamong lumapit king trono ning grasya, anong nuta mo tanggap pakalulu, at kamtan ing grasyang makasawp kaya katamo, king penandit a kailangan tamo ing sawp. Ing balang matas apari, mapipili ya busal daring tao, at mitutulduan yang sumuyo king Diyos, alang-alang karela. Midaon ayin at sakripisyo, para karing kasalanan. Antina ning iya mismo, atin ya namang miyaliwang kainan, balo ng bagayan ing panamdamanda, ring alang balo, at ding mililisya king dalan. At pauli na ning iya mismo, may naya, kailangan ya naman midaon sakripisyo, emo para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman karing sarili ng kasalanan. Alang taong maggamit king dangalan, ang maging matas apari, king sarili namong kaburyan. Bukod mong king awos ning Diyos, karinya magagawang matas apari, ing metong ataw, antimong nung makanano yang mayawos, iaron. Makanyan mo naman, i Kristo e nabinye king sarili na, ing dangalan maging matas apari, doon tinggap na king Diyos as sinabi kaya, ika ing anak ko, king aldoy ti meging tata mo ko. At king metong pang pangasitas nga na, metong kang pari kapilanman, agpang king pangapari ng Melkisedek. King kekabaning biyena kete sulip, i Jesus mi daon yang panalangin at panigapu, nga na ng kaklis masikan, nga na ng tahimik manangis. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pakalulu ing buriko, aliwaing sakripisyo, pablasang dinatangkupin, e para usan kularing banal, nun e para usan kularing makasalanan. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kaya ka antimorin, pamamasngibat king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligay kaya ka o Ginoo. Kabang maglakad ya palakaw Kapernaum Jesus, ikit ne ing metong talapaningil buwis, milagyawan Mateo, makalakluk ya king pipanyingala ng buwis. Inyang Jesus, makipangan niya king balen ng Mateo, at ilo naman ka rin ding dakal at talapaningil buwis, ampon ding makasalanan. Kasulo na lang Jesus, ampon ding ngalagad na. Ding mapila na pariseyo, ikit dayti, at ngarang sinabi ka rin ngalagad na, bakit makisuluya ka rin talapaningil buwis, at ka rin makasalanan ing maestruyo. Dimdam na lang Jesus, sinya nga nang may kibat, ding taong walang sakit,
mangailangan doktor. Nung edeta mo ngating sakit, ilaring mangailangan kayo. Panuyatan niyo at pag-aralan nung nano ing kabaldugan ing nantikaniting kasulatan. Pakalulu ing buriko, alwa ing sakripisyo. Pablasang di natangkupin, parausan ko laring banal, nune parausan ko la ring makasalanan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pabakpo kaya kayungan. Exactly 2 years ago, I was ordained to the Sacred Orders of Presbyters. Agagan nakakupo kanito, maglakad ko pa mo papunta king altar, mga gana ko. Bakit? Uling kapang maglakad ko po, agagan nakako, nung makanano kong may kumpisa king seminaryo inyang year 2009. Kapayat ko pa kanita. Kay ba't daring dakal na may nga palyari, kay ba't ding dakal na kapag subukan, libutat ding ka akong kainan, isipan ko waring merasingaldo, may ordinan ko. Uling mapamusit at mapamiro ko, bala ko mamusit, at bibirwana ko na maningapong Ginoo. Tututuya pala. Nano waring ikit na kanako, o ba't apan sinana ko? Ing tutuya ko rin sigurado, ing makibalo. O yan mo rin palagi ko, ing alang patugot ko kutangan ng propeta Jeremias, at i Mateo ka rin kikatamong pamamasa. O ba't karakal naman mas pwede? O ba't ilang inawos ng Diyos? Dindamya po yung propeta Jeremias, kaya nakanakanita, ala kong balong sabyan nga na, ko biyasang magsalita, marine kong mamarap karing dakalataw. Ako man po, mo minsan nung nadakala beses, bahalo na ni nga pong Ginoo, maramarine ko, magnervyos, kakarog potang dakalataw. O yaning panandaman ko potang mamarap ko po kay kayo. Dapat agyamang dakalapin nanditing kakarog, ing magnervyos, ing ala kong kumpiyansa king sarili ko, metong mo ing sugrado ko, ing Diyos, magtiwalaya, at atin niyang kumpiyansa kanako, ing Diyos, yang balang mga pno at mga nap, nung ang gano ka rin itangagyo kong ibiye. Isan Mateo, makanyanya naman, metong yang talapan ng ilbuis, pering pigagap na king biye, makasalanan ing laweda kayo, ring makapaligid kayo. Dapat Jesus, inawos ne, antimong kayang alagad, antimong kayang apostol, antimong kayang kakaluguran. Dening tao, may skandalula kayo. Dapat nga ng Jesus, di nitangko banawsan, ding banal no nering makasalanan. Agagan ako pa po, 2 years ago, during my ordination speech, I mentioned that I really didn't have the purest intention when I entered the seminary. Dapat ng Diyos, atin niya pamurin talagang paralan, agyo ng salakan, linisan, at paputsyan, ing maranat tamong pilugluban. Oy, tasiguring sangkanong bakit antimong pari, kusukat kakalingwan ing kanakong penibatan, at nung makanano kong megumpisa. This should keep me humble and rooted on the ground. Inyapin kay bat ni nga dong banwa antimong pari, siya mabulan ka rin king makabebe, at may gid pa banwa kaya ni king Angeles, metong muwing malinaw kanako. Ing kanakong pangapari, metong yang regalo, metong yang maragula grasyang tinggap ko king apong Ginoo. Miyabiyaya kanako, uling karapat dapat ko nun iti, tandane, ning lugod
ning Diyos. At hanggang ini, ating pamuring orasing ako makapaniwala, ating pinandit pipapakaili na ako muking sarili ko, o patagyang na akong kagulo, na akong kapamusit, madalas na ako man talaga seryoso, ing Diyos, sinoryoso na ako. Ing Diyos, seryoso ya. Ating muring orasing mga pamulala ko, nung makananong dening dakalataong akairap ko, akakayabe, sobra-sobring ganaka, ing lugod, at respetong papakit daw. O kaya ating orasing mga lati ko king sarili ko, potang dening dakalataw, pagkatiwala dala ka na ko ring kwento, ring karelang biye. Detang kwento ngadyang karing karelang pamilya, eda sasabihan, ning kay dakal papangadi karela, ning kay agyama nga ako man metong kong taong palpikasala, kukumpisal dala, at sasabihan ka na ko ring karelang kasalanan, uling maniwala la king kapamilyatan ko, mi patawaran la at mi paldan la. Alwa mo po ito, balang misa, makananong kapamilyatan ding ama nung sasabihan ko, ti paya ing banal na espiritu kay bat ing tinapi at alak, maginang katawan at dayang Kristo. E po makapanlatiyan, e po makapangilabot yan, ninuwariya ako ban maging kasangkapan ni nga pong Ginoo. At kilub, di nga dong banwa, sabi kong ating orasing mapagal, mas challenging at demanding. E nakalupay niyang seminarista kami, takal kagawan, mas mabayat, laring responsibilidad, takal pa kasabihan, takal pa kayutusan, masubok yung gana-gana, at ating orasing makagisan. Pero ang gapangini, sabi ko, eko pamurin piksisyan, ing may kitangwanan ko kingapong Ginoo, antimong pari, ating saya, ating pamuring kapaldugan at lasa, ing gagawan ko. I know I am in a position where I can be best to myself and where I can best serve God and others. Inya, sopa niyo ko pong manalangin ban kanita, iting regalong tinggap ko, ibye, at ipasagye mo naman karingalwa, antimong regalo. Sopa niyo ko pong manalangin ban kanita, kung masisilo kaniting regalo nun gamitan ke ban mamiyesala, karingalwa. At katataw yan, muri ko lang pong pasalamatan din ng dakal, aminantabi ka na ako, ban kanita, kilub ni nga dong banwa, mas pakamalan, at gamitan kay king mayap iting regalo ning pangapari. Ding king Holy Rosary Parish, yapong Noli, yapong Meg, yapong Boyet, at dingay ka na ganang kayantabi mi, dakala salamat po kaya kayungan. Ding king Holy Angel University, ding kaya kaming presidente, Dr. Luis Maria Calingo, all our administrators in ICFSI, ding UPC, ding YM, at ding ganang manantabi ka na ako takala salamat po kaya kayo. Ding kaparokya ko, King Lord's Epiphany Parish, San Francisco Magalang, kayantabi din ka na akong pamilya, pengari, kapatad at kamag-anak, dakala salamat king kaya kayong pangadi. At ikayungan po, regalo na kayo ni nga pong Ginoo kanako. At siyempre, I will forever be grateful to God for this wonderful gift of priestly vocation. Yang sangkan o batatyo kong eniketi at yang sangkan nung bakit hanggang eni manatili ko. Ngayon naman, ako, ing balang metong kay katamo, itamungan, awsa nakatamo ng Diyos, ban maging regalo, at ban idake tala, ding nakala regalong mi pagkalub kay katamo. After all, we are all gifted to give. Amen. Talakatamo po,
Manalangin tamo, kingalanganggang pastol, ban sa upanakatamo ka ring pamangailangan tamo, at munyeyang dakal maya papastol, ban lumingap ka ring kawana, nga tamong manigapo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Panding sablang susuyo king Diyos, lalong-lalo na Padre Marvin Dizon, ampon ding sablang obispo, pari, ampon diakono, talakaranda king katutuan, at mitmong sikanan alub, ing misyon mo, ban mika kapanayan la, ring sablang tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang pari at relihiyoso, mikabye ampon sikanan la, ban sumuyo lang mitmong kababan ampon kalawsan alub, at apakit da karing biera, ing mayap abalitang panaral da, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding mamuntukan tamo king gobyerno, maging pigagap da ing hostisya, dignidad, ampon pamisan metong ding sablang tao, kapamilatan ning malinis, ampon tapat dang pamanungkulan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang kristyanong pamilya, king kapag nasanda king kabanalan, ampon kasuywan, maging matabang gabon nala ning bokasyon, ning pamagpari, biye relihiyoso, o mayap a kristyano, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang mayango biye tamong kakaluguran at kapatad, lalong-lalo na ring mayango biye pari, asinuyo kaya katamo, miyagom nala karing sablang banal, king maligayang kayarian ning ipa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngayon po, adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O Ginoo, pagkalumukya kami ing kapagnasan sumuyo, at suyo, ban kanita, potang makirap kami king maya papastulmi, tanggapan miya naman ing korona ning kaligayan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang tinapay
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamang daon, matanggap ya, arapaning Diyos, sikpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at nang mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, darawon mi iting sakripisyo ning kapurian, ban lumalam ing kasaywan mi kaya ka, ban kanita itang pigkalub mo kaya kami, busal ning emi pangakarapat dapat malugod ning idala king kaganapan no. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timurin. yat nayo na rin puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tuneping karapat dapat at matulit, sukat ampon makakabus, ing pasalamatan da ka, kapilan man, ampon nukarin man, o Ginoo banalay pa, Dios, malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king kapamilatan ng banal Espiritu mo, linyan me, ing bugtong anak mo, pamunto ka pari ning bayo, ampon na lang hanggang tipan. Kambiyan ing kabyas na nampon lugod, biryan mong manatiliya, ing medto nga kaparian, king banal na kapulungan, pagkalub ng Kristo, ing dangalan, ing suging pangapari, king kapulungan, ay nampun ng kayang sarili. Kalugura na kami, antimong kapatad na, hinyay ba't king balen ng pari, mamili ang taong dakayanan na, king banal akasuywaning pangapari, king kapamilataning pamanumpak gamat. Tutulduan na la, ban karelayang ibayo, king lagyo na, iting sakripisyo ning kaligtasan, at yapagdeban apisusuluan, king ning kapulungan na. Aw sana lang tumayid, mitmong lugod, king banal na kapulungan mo, ban pasiknangan king amano mo, at pabanala ni karing sakramento mo. Uy pa, kabang pagkapilitan dang sumulong king pamakiwangis kang Kristo, akwara-lasan ng lalong at agulaling ding biyera, para king pamanyuyuke ko, at para king kaligtasan na ring sablang tao, at para malanda kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan na kaya ka, ampon king lugod mo. Uli nita, makiyagom kami, karing sablang anghel ampon banal, king masayang dalit ning kapurian kaya ka, at ngamingan masayang kakanta. Ikapining banaloy pa, ating meto lelangan matampa kang papurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upayaning banal Espiritu, pagkalaman mong biye, ing sabla, layon pa banalan mo, alakang tukunang mititipon king kapulungan mo, banketa, manibad king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na, ing dalisya dawon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita, o ipanigabumi, palukob, ampon pabanalan mula, king espiritu mo, retingayin adarala, ampon darawon mikeka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amen nabilin kaya kami, ing pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinuwaning tinape, at salamatan na ka at pinuri, piraso ning tinape,
Dinuang na iti karing disipulo na nga ng kwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibay yang pepasalamat kay ka. Dinuwang na iti karing disipulo na nga na kwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alang hanggang tipan. May bubu para kay kayo ampon karing sablang tao, ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangining gaganakan mi, o makalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylas, sampon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasobli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at layong makasadyang salubong king kadwa ng panyatang daraw mi kaya ka, bilang kapasalamatan, iting mabiye, ampon banal a sakripisyo. Balikdan ming mitmong pakalulu, ingayin ing banal a kapulungan mo, at kilalanan me ing may dawon kimbyeno, pauling sakripisyo ning kamatayan no, biriyan mo kaming misut keko, pagkaalam mo sana, king ikaming may pasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmon kami king banal na espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong malanganggang dawon keko, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding punal mo, muna, kambe ng Maria, kapilan mong birhen na induning maya pausok, kambe ng San Jose, ing esposo no, kambe ring wan mong apostol, ampon maligaya mong martir, kambe ng San Juan Maria Vianney, kambe ng San Francisco, at ding sablang banal, paulining pamamilyatanda, manalik kaming mirinan kasaupan na lang patanat, king harapan mo. Oy pa, ito sana ngayon ning pangasot mikeka, pasalungan na ing kapayapan ng kaligtasan, ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayan ng ampon lugod, ing banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe, kete king yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco ing Santo Papa mi, i Florentino, i Pasiano, ding obispo mi, ding sablang obispo, pari ampon diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ning mabilo kakapulungan na gawa mong sariling keka. O mapakalulungig pa, pakiramdaman mo, ing panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo lang mga tipunan, ding sablang anak mo, nula pa man makasawot, ding kapatid ming mayang unabye, at ding sablang ke kami matula ampon memo na ketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong no ka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga,
king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagi mayap. King kapamilatana, kambe nampon kayo, kagum ng banal espiritu, sablang parangal, ampon ligaya kayo, o Diyos, ipang lubos maypaya, manggaman kingalanganga. Ngeni manalangin taking pa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikaabos mo kami, king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning pakalulong mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan mi, ing nuwan na kapanayan, ampon panyatang, ning talapangabos mi, i Jesu Kristo. O Diyos, sa igbami, ing ginuming sa Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakman ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nung ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ampuan bilugan me, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyan po ang magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka timurin. Ipakitangin ing misasan metong tamo, king kapayapan. Peace be with you. Wow.
Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalakog king kasalanan ning yato, mapadad ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yetchat laring palado gamat, para karetang yatanggap, malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Manalangin tamo. O Ginoo, king ikaligaya ning lagyo mo,
pigmasusyan ko ing misteryo ning kasalpantayanan, king anibersaryo ning ordinasyon ko, baning biya ko maging larawan ning panaral ko, king pamidawon migi kaniting sakramento ning sakripisyo ng Kristo, tinganaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pangadyan tayo pungini ing bayong oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal na tao. Adwan mi ngani keko ing balikdan mo kami mitmong lugod, at yatchat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alidan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palasukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, an tabayanan mo la ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat ng ipanalangin nila ring pekapuning ming pambansa at lokal, ban mamili at sali lamo karyatang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at gawan na iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanakan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap ka ring mi salunan, ban makasuyula ka ring masakit, kambianing belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili raw, king pamangligap ka ring masakit. Mula paboren may yawa kaniting sakit. Ipanalangin mula retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan retang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at ban makasawb kami karetang mangailangan at pakakalulong. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong mikapos kami nga lang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayang loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po, ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banal na indo ning Diyos. Masanap pisawili nga kismike ka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwan na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. lukluk ka po sagli, mapila ng kapabaluan. Iba't siya po ka rin katamong Knights of the Blessed Sacrament, Roses for Sale. Lulugod tamo uling minuna nakatamong liguran ng Diyos. We are extending our hope and love for your support on our little fundraising sale at Tupacho on Feb 14, 2021, Sunday. Bukas po, freshness and quality roses are guaranteed at a lower price range. You can message our page for your advance orders, or you may visit the Holy Rosary Parish Office. Reta pong interesado, makasulat na po karing screen ding kakatamong cellphone numbers. Thank you for your support, and may God bless you 1,000-fold ad maiorem Dei gloriam. Para iba't siya po ini karing kakatamong mag-serve. At bayo po yung tauling bendisyon, gusto niyo pong pasalamatan na kayo, ikayo nga ganaganang menantabe kaniting banal na misa, ding kakatamong choir, ding may masa, ding kakatamong mag-serve, ding kakatamong Eucharistic ministers, ding may asherets, dakal. Pasalamat po kayo at ikayo man pong tinagon ngayon face to face, at ding manalbe online, dakal na salamat po, palakpakan tayo po, ding balang metong.
Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kan timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos may paya, ing ikpa, ampon ng anak, ampon ng banal Espiritu, Amen. ing misa mayarine, o metana king kapayapan bansoywan, ampon luguran tayo, ing Ginoo. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan taming gustong laot, king bawat metong at metong, pakisabing mi po manatili tamo ka ring pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamoy gustong dalanan palwal, king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms, king kao na makakabit lele daring pasbul. Dakala salamat po. Mapilang kapabaluan king pamamuklat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan.
Iyatsyat lading adwang gamat o palad, para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnandeng hanggang malayamahit king pisambal. Kay ba't ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.